Merhaba, merhaba. Akla, sakla. تفضل. بسم الله. عسلية. خيمة. عسلية كركزي. كركز عسل. أيوة. هذا قيمة الحسن. تفضل. بسم الله. تفضل. هذا قاضي محافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يجزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ Açıyor elini. Bismillah. شيخ تفضل شيخ. ضليلات. بسم الله. نور عبد الله بخير الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمها ويسكنها في سجن جنة. والله ما توصيت ولا شيء ولا لا يكتب. ايه بسم الله. لا وين صلينا؟ Namaz batırmanda. Namaz batırmanda. Birinci katar aksakanda. Ötürü. Amr. Aksakanda. Birinci katar. Hürmetli cemaat, konuklar biraz şaşıp orada diken aksakallar. Tezdirek kimseyizden. Esselamu ala Resulillah. فضيلة الشيوخ الكرام شرفنا بحضورنا في هذه المنطقة اليوم كل جماعة فرحوا جدا بافتتاح هذه المسجد. Hürmetli cemaat, Hazret As-Safa Fırtını'ndaki Seyyid Muhterem Muhammed Erşehir Hazretleri oturan bu kişilerin bağır sol Arap ülkesinin boyun memleketinden gelen Müslüman Müslümanlarımız en anda bize sözlü şu Şeyh Uzasın. وصلي وسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا ومرحبا بكم، احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نيابه عن
وإخواني الأفاضل المرافقين. Allah'a çeşit şükürler olsun, Cenab-ı Peygamberimiz salam jana salamatlar olsun. Bugün günde ona Müslüman toplumda sizlerdi görüp жатканга öte suyunum. Sizlerdi meçhitin Allah'ın büyüğünün açılışına hoş gelip sizler demekçiyim. Ошондой эле сөздөн пайдаланып ушул мечитти салган ушул мечит Нура Абдулла Алишая раматтылык эжебиздин атына салынган dedi. Ошондой эле ошонун агасы мына Али Алишая жаныбызда отурат. Буюрук конок болуп силердин айларына мечиттин ачылышында чоң топтолуп турабыз. في هذا اليوم المبارك نحن سعداء بهذا الجمع، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان بيت الله عز وجل أن يجمعنا في جنات النعيم. Чындыгында Аллах Таалам бизди ушул жакта кандай чогулткан болсо, Аллах Таалам насип кылып бизди дагы бейиштен ушундай бирликте ушундай жамаат менен чогулткан болсун. أنا لست بأعلم منكم وخاصة أن الشيخ موجود جزاه الله خير، لكن يقول الله عز وجل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ошондой эле мен айтып кетмекчимин, мен силерден өзүмдү бийик даражада койбоймун деп. Ошондой эле мына биздин шейхибиз келип турат дейт, казы Ош областынын казысы келип турат. Бизди атайын өзү убактысын бөлүп тосуп алды. Бирок Аллах Таалам айткандай деп эстеткиле, анткени албек дагы эскертүү момундан пайда алып келет деп. وأولا ما أتينا من بعيد إلا حبا بكم ورابط الإسلام الذي يجمعنا وهو قول. Чындыгында биз өтө алыс мамлекеттен келип отурабыз. Бирок баарыбызды бирликте бир тууган кылган, бизди байлай турган ислам динибиз байлап, биз ушул айылга силерге конок болуп келип отурабыз. Биз ошо бизди байлай турган ислам дини жана ла илаха илlalloh Muhammadur Rasulullah деген келиме бизди байлап турат. ويعلم الله أننا نحبكم في الله. Аллах көрүп турат, Аллах билип турат, биз силерди Аллах үчүн жакшы көрөбүз. يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة ببناء المسجد والمحافظة على المسجد والالتزام بالصلوات الخمس داخل المسجد وأيضا نظافة المسجد. كل هذه عمارة. الذي إخواني الأفاضل الذي يستمر على هذا المنوال وعلى هذا الطريق يجد خير كثير لما ينظف المسجد، لما يحافظ على المسجد، ولما يأتي إلى هذا المسجد المبارك ويصلي الصلوات الخمس. İman keltirgендер, ошондой эле зикир кылгандар, пайгамбарыбыз айтат дейт, бул мечитти толтура тургандар мына ушул кишилер дейт. Иман келтиргендер, зикир кылгандар, бул мечитте намаз окугандар дейт. Анан айтып кетмекчимин дейт, ушул мечитте мечит салынды, буюрса ушул мечитте жакшы ибадаттар өткөрүлөт деп ишенем дейт. Ошондой эле мечиттин салып коюш эмес дейт. Эң негизги максаты ушу мечитте иман болушу, ибадат кылышы, ошондой эле шыпырып койсоң дагы ошол ибадат катары саналат дейт. أنا أعرف الأغلب أو الكل يحب أن يصلي في المساجد، لكن أحيانا الواحد يتكاسل أو يقدم مثل العمل ويتأخر عن الصلاة كثيرا. والله عز وجل يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اليوم الإنسان لما يسهى عن الصلاة ويترك الصلاة ويؤخر الصلاة، الله سبحانه وتعالى يتوعد هذا المصلي بالويل، فما بالكم بمن لم يصلي بتاتا. Негизи мен билем дейт, ушул кыргыз элинин элдери намазга өтө бекем болушат дейт. Бирок ошол бекем болгон учурда дагы намазды кечигип окугандар дагы болот дейт арабызда. Ошондуктан Аллах Таалам Кур'ан аятта айтып келет дейт, намазды убактысында окубагандар албетте алдагы суроо акыр кыяматта өз кылган ишине жооп берет депчи. Ошондуктан
Biz oylonsak bolot deyip, misal üçün. Allah Taala ошондой бизге эскертүү берип атат. Балким биз окугандар, арабызда окугандар канча дейт. Не то, что вакыт өткөрүп койгон, окугандарыбыз канча дейт. اليوم احنا ايضا لسنا مسؤولين عن انفسنا، مسؤولين عن ابنائنا وبناتنا وازواجنا البيوت وخارج البيوت. اليوم الله سبحانه وتعالى راح يحاسبنا عن ابنائنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع. Özümüzгө биринчиден өзүбүзгө жооп тартабыз дейт. Алланын алдында анан тегеречилерибизден колдон болсо да жооп тартабыз дейт. Ошондуктан бири-бирибизге келгиле туугандар, бири-бирибизге эскертели, намаз убактысы келгенде намазга келели, намазга бири-бирибизди чакыралы дейт. Пайгамбарыбыз айткан дейт, пайгамбарыбыздын сөзү бар дейт. Ар бириңер өзүңөргө милдеттүүсүңөр, жоопкерчилик тартасыңар, ошондой эле өзүңөрдүн жаныңарга, кошуна колуңдарга жооп тартасыңар дейт. Бүгүнкү күндө баарыбыз мечитке келгенде жаныбызда кошуна болсо кошунаны тарта келели дейт мечитке. Жүзү намаз окуйбуз дейт. واخيرا نحب ان نشكر المتبرع الكريم. Артында салынган эжебизге дуа кылып коелу дейт. Аллах Таалам жаткан жерин жайлуу кылсын, топурагын торпоо кылып, ордунун жанаган кылсын. Ушул жакта канча намаз окулса, канча тамга жаталса, медреседе канча балдар Кур'ан окуп, соопторду ала турган болсо, ошол соопторго дагы биздин эжебизге ээ болсун дейт. Ошондой эле баарыңардан суранат элем, намаз окуган сайын ушул эжебизге дагы дуа кылып туруңуздар дейт. نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يبنى لها قصرا في الجنة وأن يثبتها. Allah Taala жаткан жери жайлуу, жаннаттан чоң бир касыр берсин дейт. Ошондой эле силерге келип келгениңерге, бизди жылуу тосуп алгандарга терең ыраазычылык билдирем. Ошонун башында туруп, Ош областынын калысы Бойдулоодон багана терең ыраазычылык билдирем, өзүнүн убактысын бөлүп бул жакка келип. Ошондой эле казынын орун басарына дагы рахмат айтмакчымын. Баарыңарга рахмат, чоң рахмат. Кечигип калганыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Амин. Микрофон. Ayrılmayız. Başlısı Amir Abdülhamid'e söz veririz. Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatly atalar. Assalamu alaikum bizdin mehmanlar. Bizdin ailemizle, Kırgızstanımızla hoş geldinizler deymiz. Biz cemiyetçi cemaatinin adına sizlerge razıçılık bildiremiz. Şu meçitke salınıp koşkan her bir Müslümanlar her bir jaraga biz razıçılık bildiremiz. Şu meçitlerde kılgan ibadatlar, okulgan dualar kabul olsun deymiz. Allah Taalaga çeksiz maktalar olsun. Şunday жақсы imaratlar, meçitler açılıp, Kırgız elimiz namazda tuğra jolda жүрүшүнө biz Subhaydan tilep etебиz. Daha bir жолу келгениңиздерге чоң рахмат. Şunday жақсылыктардын үстүндө жолугушуп жүрө берели. Чоң. Bismillah. Şap, hep böyle. Ne mi var? Бул агасы болот. Ошо Нура эжесинин агасы. Агасы. Али. Ali Abdullah. Şeyh Ali Abdullah. Бул өзү. Maşallah. Şu geçti bu şu sakallar saldır ecesine Ali Abdullah Şeyh'ce. Bu şişe saldırına. Bak buraya iki adam bana. Maşallah. Asma kirgin ya maşallah. Bu kadar. Ben aktarayım.
Görüşürüz aka jönde. Nayman turayım mı? Hanım kek. Jolga. Jolga. Аны эмесе кийинки сөз кезеги Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк региону боюнча өкүлү Бөр Мухаммед мырзага сөз беребиз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу биздин алымдар, дамлалар. Биринчи эле ушул мечитиңиздер, ушул Телман айылына куттуу болсун, берекелүү болсун. Бул мечит ачылгандан кийин бир убакта жабыла турган болуп калган, тарыхын билесиздер. Ошо мезгилде менин алдыма 5-6 аксакал менен имам барган, балким ал аксакалдар азыр бардыр, балким өтүп кеткендир. Ак үйгө чейин барышканда эми Аллахтын үйүнө өзү жабыш кыйын. Жабыш кыйын. Себеби Аллах өзү жаратып атат, Аллах өзү каалап атат, Аллахтын каалоосуга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Ошон үчүн Аллах каалап ошол союз бузулгандагы же бузулуп аткан мезгилде курулган мечит эле. Мен азыр эле Убайдулла дамладан сурадым эле, эски мечит кандай эле мен көргөн жокмун. Бирок ушул мечитти кайра сакталып калышына жардам бердим эле десем, муну арт жакта дубалды көрсөтүп айтып атпай, ушундай эски мечит болчу деп. Муну Аллахтын каалоосу экен, мына сиздерге жаңыдан татынакай мечит курдуруп колдонууга берилип атат. Эми мындан ары ушул мечитти абад кылып калуу бул ушул жергиликтүү жамааттын милдети болуп эсептелет. Ошон үчүн муну абад кылыш үчүн жогоруда дамлалар айткандай сиздер ынтымак менен жамаат көп болуп, баягы келбегендер келбеди эмес, келбегендер жүр намазга деп чакырып дегендей. Эми Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги берилген үчүн ушундай мечиттер курулуп атат, медреселер курулуп атат, окуу борборлор курулуп атат. Алыс кетпейли, өз-өзүнө кошуна мамлекеттердин айрымдары да сакал менен жүрүш проблема. Айрымдары да хиджаб кийип жүрүш проблема да. Биз Кудайга шүгүр кылайлы. Себеби биз дагы бул эркиндикке жөн эле жетип калган жерибиз жок. Биздин чоң аталарыбыз убагында Куран үйрөнүш үчүн окуткандан кийин дамланын үйгө жашыны барып, Куран үйрөнүп, орозо тутса билдирбей, орозо кармап, аны билип калса зордук оозун ачтырып, ошо мезгилдерде балким биздин ата бабаларыбыздын көзүдөн жаш эмес, кан агып атып дуа кылганда ушул нерсегечи. Ошолордун дуасы кабыл болуп, мына бүгүн Кыргызстаныбызга эркиндик берилди ушул динге. Эми бул берилген эркиндикти бул дагы бир Аллах Тааланын берилген бир немат деп билсек болот. Ушул нерсени сактап калуу бул биздин ушул кыргызстандык ар бир ата уулдун милдети десек болот да, ушуну сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул жамаат сиздерге чоң ыраазычылык, ушуну баягы көптөшүп курдуңуздар, ушул мечиттин курулушуна салым кошкондордун баардыгына Аллах Тааланын өзүнүн сөзсүз түрдө кыяматта белектери болот иншалла. Эң негизгиси ушул мечитиңиздер кут болсун. Дагы бир жолу куттуктайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат Бөр Мухаммед мырза, бар болуңуз. Урматтуу Телман айылыбыздын аталары, агаларыбыз, бир туугандар, достор, ушул салынган мечитибиз дагы бир рет куттуу болсун. Аны эмесе кийинки куттуктоо сөз Кара Суу районунун баш имам хатиби Абдырашид Ажы агабызга сөз беребиз. Абдырашид Ажы ата келиңиз.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allah Teala'ga çeksiz, sansız alkış, maqtovlar bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat jana salamlarımız bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmattu qadırlı qonaqlar, urmattu Qazdamla, Ubaydulla damla, urmattu Farhat, urmattu Börü Muhammed, qadırlı qonaqlar bugünkü Telman ayındağı Abu Bakr Siddiq atındağı meçittin saltanatlı açılış azemine jalpыңыздар hoş gelipsizler. Jaratkan Allah'ım bul kurulgan meçitti kuttu jana berekeli meçitlerden kılsın. Peygamber aleyhisselamdan uşunday bir mübarek hadis var. La yeşkurullaha men la yeşkurun nas. Adamlarga rahmat aytpagan insan Kudayga rahmat aytpagan bolot dedi Peygamber aleyhisselam. Tağırak aytkanda adamdardın kılgan mehnetin bağlap rahmat aytpagan insan demek Kudayga şükür kılbagan bolot, Kudayga rahmat aytpagan bolot dedi. Uşul hadiste orundatıp men uşul meçitti kurgan fondko, oşonda ele uşul jergilikti ellerden bay barınça yok özünün alınca salım koştu. Kimdir biröler dua menen, kimdir birö aşar jolu menen, tağarak aytkanda küçü menen, çayı menen, aşı menen jaratkan Allah bilip turat. Jaratkan Allah'ın kılgan mehnetingерди jaratkan Allah özü kabul kılsın. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam menen Ka'batullah'tı payduvalını kötörgönde dua kıldı. Bakara suresinde gelet. Estaizu billah. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. İbrahim cana İsmail aleyhisselamlar Ka'batullah'tı, Baytullah'tı payduvalını götürgönde dua kıldı. Rabbena o jaratkan Allah'ım kabul kılgın bizden işimizde. Karаңыз, özü Allah'tın baytını kurup atat jaratkanın buyruğu menen. O jaratkan Allah'ım kabul kılgın bizden. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'. Elbette sen uğucusun dualarda. Cana alim kılıp jatkan işimizdi bilүүчүsүn dep İbrahim Halilullah Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vettehadallahu İbrahim'e halila" Allah İbrahim'di özüne dost tuttu degen ayet var. Allah'tın dostu şunday dua kıldı. Biz dağı Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. O jaratkan Allah'ım bul meçitke kim kança hizmet kılgan bolsa o jaratkan Allah'ım özün kabul kılgın. Elbette sen dualardı uğucu jana bilүүчү zatsın. Urmatlı cemaat, meçit Allah'tın üyü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde mınday dedi. Ahabbul biladi ilallahi mesaciduha. Allah Teala'ga cer şarınan en süykümdü bolgan cer mesaciduha meçitler dedi. Karаңыз, көңіл бурыңыз. Allah en жақшы көрө турган жерлер кайсы жер екен? Mesaciduha meçitler dedi. Ve abgadul biladi ilallahi asvaquha. Allah Teala en jaman көрө турган жерлер asvaquha bazarlar dedi. Mümkün urmatlı cemaat, bazarga bir nazar salsak aldağanı da uşul жерде сода кылып аткандарды карасаңыз бүтүн презентке пул алып жалган касамдарды айтып сода кылып аткан мүмкүн ошондуктан да урматтуу жамаат бул жер Аллахтын үйү. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga mындай dedi. Ve idza marartum bi riyadil cennet farta'u. Sizler kaçan jannattın bakçalarının aldынан ötüp kalsaңар oşol bakçalarga kirip seyildegile dedi. Farta'u köngül buruңуз. Kaçan jannattın bakçalarının aldынан ötüp kalsaңар ey sahabalarım farta'u
seyildegile dedi. Bu hadisni rivayet kılgan Abu Hureyre radıyallahu anhu aytat. Kultu ya Resulullah, bu cennetin bakçaları kaysıl yer dediler. Dep suradım ele al mesacid, meçitler cennetin bakçaları dep Peygamber aleyhisselam aytdı. Hurmatlı cemaat, meçit cennetin bakçalarından bir bakça ekenin aytdı. Ve merrat'u, yani bu cennetli bakçalarda kanday seyirdeyiz dep suradılar. Peygamber aleyhisselam mınday dedi. Hal subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber dedi. Subhanallah dep aytkıla, elhamdülillah degile, la ilahe illallah degile, Allahu ekber degile. Tağırak aytkanda subhanallah tasbih, elhamdülillah tahmid, Allahu ekber bul takbir, la ilahe illallah bul tahlil. Mana uşunday ibadat menen cennetin bakçalarının içinde seyildegile ibadat kılgıla dedi. Hurmatlı cemaat, bu meçit ibadat kılatırgan yer, sayasat kılatırgan yer emes hurmatlı cemaat. Bu meçitke bir gana hurmatlı cemaat Allah'tın ökümü gana Kur'an hadis aytılatırgan yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde mınday dedi. Kimde kim meçitke kirip dünya sözün süylösü, kudum kuyup jatkan ot dedi hurmatlı cemaat. Otundu kanday küydürse mana uşunday küydüret dedi. Jaratkan Allah'ım bu meçitte kutlu cana berekeli kılsın.